Ring sanis cara umanis Watu Gunung, kemargiang piodalan Saraswati ring pura dalam Kertibuana. Piodalan kelaksanayang ngenam sasih apisan, katur majeng ide Sanghyang Aji Saraswati. Penyatusan Kramo Bali, Indonesia mengosekan widangan pura dalam Kertibuana, Jalan Keboi Waden Pasar, sejerone ngaturang pengubaktian piodalan Saraswati. Piodalan kemargiang rahine sanis cara umanis Wuku Watu Gunung. Piodalan kekawitan antuk ngaturang jaru, kelanturang antuk pemuspan aring ide bedara sana melinggih ring pura dalam Kertibuana, sana kepuput antuk ide bedana istri Mayun Telabah, saking Kriya Telabah dan Pasar. Piodalan kepuputang antuk ngaturang pengubaktian, seterone ngelungsur kerahayuan kerajengan. Rahina Saraswati wanta galah tedunyane penguruhan, sa umat kelingang mendestat dan japang angga sepisanan mulat sarira. Ngurawi Rebal TV.